Oh purée, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bon, niveau d'Akikabanu, s'il vous plaît. Ok, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ونعم وتكف إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون Utukufu hanyu, samahani une seconde. Voilà, tikotoa. Utukufu hanyu ni mahaba ya hina mzimu harumasi nenti ya hatu ikao hason tipia. Ngariwo nao ngarambuwa onrondo. He mahaba ni bwana wukondori wanao ya kwanza rilibere daula ya hatu. Na zinubo kondo za jiruo sikualewo wunu. Tangadziro shalito ushanga za mzima uharumasi hawakati kao. Isei sungu haukayo kawaid. Hosoni mwa Usmani Anzali no andubo kondo wa mwimilia. Hufanyeje zinu. Wanama watukufu. Ngani mkurubishoni. Harumwema hadisianu. Ari hadisi mbabiba mwija. Kiwananya kiwanzani. Ardi baadi ya yayizo. Rirejeyu harumwe suala ya ulibere daula ya hatu. Ikawa irengwa mateka. Na umrengwa mateka hayo isunguha ajali wa wana wa Komori. Ngwarolo hito batina hata mba sababu itoka uyonti. Hutu kufua hanyu. Hahandisa ema hadisia hangu nanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi ثم إنا لله ثم إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا جيري وسكواليو wunu msiba mengoni mwe misiba bokor sarije hantu kananga sinaye habitude ya udonye aishi Hosni mwa Usmani Anzali no wahai tangali lo ziro uliho tangalaka ujiri haruma furaha na faragha zawa na mashababi watanganyi hana vazima haruma za ankli za hao hautanganya zembu za hao nuzima wa hao hawenda wendewa waniye beramu ya hedaula ya Komor jazila zijiri tidoka tungwe bahati jawanraji tikanti vanu kabulia tamba tamba za saya hojume za jiri shawa nama watukufu tungulwe mindu hakuyu o wakati ya ajali la ya jiri ya mnaimwana wa ifahadi Mwenyezi Mungu yetu humrehemu ya mlaza majema yazidi showa mza ya subira wale wa ukaya ezajiri hakika za mzihwa shatukana yabo Mwenyezi Mungu hazikubalia ukanazi jozi jiri namna ila ikabo karjajo uhunda tartibu ya ujohuda ejazila engika bala rikana daula yaki ubinadamu wanama watukufu tungulwe mindu rango wakati zenungo zila zajiri entwabili mwami uju hanajihudumu kanani jenjeni beherisala hamara ya saya hamade kikawaida ili rukozifanya rilaani ezajiri vabajini hamru wamba sujai
ikawa yemo mjini Mituje, samahani, mumjini Tujini, ya heya bala ya jiba jinukana yede mbaba wa he mwana wola Fahadi, bal ya sababisha hata mahunda wa haruma ze rezo sosio, wanru wenji wa heya hena mri ambao haulani mbaba wa he mwana wola na kinyume ya izo wa Komori ngani mwambienukana wola tide mbaba wa he mwana wola. Wola tide mbaba wa he mwana wola shujai harumo mjini Tujini ya heya haruma zerezo ya jibajinu kaya yede mbaba wa Fahadi gamrudi nrenge dhima iyo hosoni mwanyi nyonti pia ni mwambienu kana hanunguwe midu habu ya katika udhanu kana kolo lade mbaba wa he mwana wola shatsi do tunda tundu kana wala tide mbaba wa he mwana wola inde mana bokote ruditire jeva nusukare wa unu hahuja ni hadisi wa mujanani nrudi hame mtani mwambienu kana mbaba wa he mwana wola tide bwana wola mbaba wa he bwana wola tide mzeye ya he vala ya jiba jini ya banahari yede mbaba hahe wole hambo sujai ho hao do harumo mji mtukufu wa hatu wantu jini na baadhi ya wandu washuhudi yao hojumo ukurbifu wa hemze wola ne mwana vokondo ya fariki balngone sao kana yembaba nkabu balngabone sao kana avala hawahi halo lamda zahahe ngabo nusono sokaraka jawahi halo lamda zahahe izabakshai hontu zinjia shekari doreje yo haruma Qur'ani ya bokana na mparo wanano wa baba hao yani rikubalu kana sujaide mbaba wa he mwana wola wala tide mbaba wa he mwana wola ngamjole danzi lambaba mwinyu zaya wa Komor ukatide namna ila zanongoye mwanadamu wala asubutia heya hamba zilati mirongozi itodo choka mirongozi ya mru yenda hudumulwa hamade heli ya wanru wa heezi wako hudumu daima waje bala waje wanye watini wao na ufikiru kanambo sekar na ujua zekweli hozalaya watukufu yabo gamanzoni mjuliza mkana mbaba wa he mwana wola womo mjini rohe ikawa mbaba yaza mbaba hahe wahapuha harumo mji mtukufu hatu wa Salimani yetanraya mbaba wa Fahadi ya hafa ikawa ya ujulahe ismu ya Mwanze Hasani womo mjini rohe shatsi de bwana wola tisujai ikawa wa mjongwa joka na ulamengo ni mo wangu wa kohani liya Usmani Azali yabokaja johona haya hojambe nogo jazila haizole tangela hatu umhono watangoa hatu ngarubeshe yao ze ahali ne fami ne mbaba wa kweli mwenye uzaya ye mwana wola ne mzaze mwenye urale danzi hoza ye mna mwana wola tola ya jaka ufakulwa hetartibu ila zihanzia zicho za haki wao do wandu wokongariwere yao umhono watanga watu yabo keja kazabo bahikena yabo zikazabo watukufu narikera dhirongo zebwa na wola sujai ruhambio kana zenongo wafanya zila hahujautia balbala harumo mjiwe rohe emana bala utia nkudi harumo mjiwe rohe husababisho mji wovumbulwa nai wa mji mwinyi uzaya mwana wa mji mwinyi ulela mwana wa mji mwinyi huona mna mwana ya huwe hata ya wasili ya daraja wukode mna mwana wola ya wasili tola ya jaka ufariki ya fariki mnaijana wakwesi Komori sihamba mna momwiti huwajaza nkudi esa usababisho wasaya wakauvumbo mjiwa irohenai hema kaulubo kondo wayato hanywanyi hahoneso kana ulade mwana urdi utahe ubazize ubaye ukana zambi za jiri na upeu wa jiri ilaside serikali ya Usmani Azali shaike nado wanru wa hompira zenongo wafanya zina la hakika
ndongoyo bokonga subuturu hambiyo kana zelaana za Mwenyezi Mungu ne zelaana za mtume sallallahu alayhi wasallam ne malaika ne mitume wonti pia na si wanadamu ne mara Mungu ngazi hwasiliyo he mirongozi bokondo weto hanyonyi hao mirongozi ya tudunga soyo wakati wokaure danzi baishe watside mwenyuzaye mwana shausubutu jouhimi wambewe ede mbaba he mwana ola zanongozaji rizila ilatside heli wala ilatsikhala tu hele janshi na le janshi la Komori longa lijua ukane hazalo utotimba na yi bal ngaruriha we daraki ya heza jiri bwana sujai hizo bokondo wahamba nangewo dhamana ihorendao hawakati kao baishe watside waza ya shele danzi ichola dhimurike rozima rejeba la bahemba bampijani tiparoza manga mrudini mwabieni wasikowa na wamtengajua dungwa wataho olwaya bahiwa ya pijani yembaba mpijani hamba mwana harenge hahifadhi mwana ekutuchono kana ola mwana mkomor ekutuchono kana ola mwana muislamu ekutuchono kana ola mwana bani hao shango johime wambe ngojazila wananyasi umhono watanga wa hatu ngondele yao ya ahli nomji mtukufu wairohe nelebavula shili ikaondo wenyi mwana wola ngarihimida Mwenyezi Mungu ezajiri shaya bokarjaka zambabahano sha ngamanzo ndongoze Usmani Azali ngamanzo ndongoze Usmani Azali haruma suala yinu na mintu tahanike mle watukufu vanu amonjani mwambia nukana ngasina bamuda bani karto bila narabo monokaya harumwe Komor rangwe shaitani ya kiki wala ulingwa jikazo kana hari ya kiki dola republiki rangwe shaitani ya kiki bon Usmani Azali ya roha harumwe enzi ila wa Komori wa wahiwandiso rambamfi ya mbabi izonzo kweli ngarambila nozo kweli wa Komori wa wahiwandiso rambamfi ya mbabi kiasi ya ukaya hata baadhi ya hatu harwahiri hukumukana kweli bane shetani adui mubin wa he Komor na ingu bakisho tujuru kanadaye shari wahiri hukumukana Usmani kiki de adui wa mwado wa he daula ya Komor na minga mshukuru ye michi ne mashababi no wana wa he Komor wasubuto wa miwa mbauso wa mabiokana asha kuna ujoja hunu ye Komori wa hirimbafi ambabi wa Komor uwafuado lala wejifia wanru waka ujuhawe watahawe kakwa wawono wala warengo waburizwa karchuto anda hubi waka upulezitwa hena tasine hena mtanana hena jona hena masihu ze makri za kaufanyishi harumwe Komor riwahirundu mbavu mzibu wa Komori izonzo kweli rangu kiki ya rohabala abungole wotasi bon Usmani Azali bufakiri mradabi mkaurudi mjamri junduwe mrutunu kema banguzi hojuma zembibo kondo matimba harumwe Komor ne mwana mkomori hawahandi sendano na basha vanu ya adui wakaba mkweli de shetani ila vanu kweli Usmani Azali upewahe shambo sedo wangu wa mwimili ya mzingiza alafule wo ikeba ndomba bahanda kawasili harumwa hawa ya kiura mpira wana wa Komor wendwende wasaidie washangirie watini ya mvuyu ye kiipu nasionali ya mpira ya hao bal ike kwatu jusizi wa wangu kwatu puli wa wangu ichoti majenshi mafujari na nanyire watona nkili warwe bunduki bahimje mdwambo kana noya balawa la kajavenza abunduki wabiro jenshini abunduki do baliwa yelenzeziwa hosenma ezungoza wanadamu bunduki obaliwa hanyamiziwa husantini sheka dolenziziwa yeboso wanadamu ngombe wanawanti hamadawe wananti wahaho
izozo kazirendo zango izo abungo karna ujo jarjera miokana nemro la kajabenza hobenza habenze yode mana mweda mahudumu shetani mubini wala wamba sujai ya jaji bajinuka na naye dembaba wa Fahadi na yetsi dembaba wa hahe wa Komor na mrudinzi rejai yembaba wa Fahadi ye hamba manze Hasani shati sujai hontu jini wala tsi dembaba hahe ya kahme mirongo zila wala mri yahudu mlani Usmani Azali no wanruwahe haizo basuma badule shambwani vanuri wahiri jehantu kane adwi wahe Komori kweli kiki hemba mfiara wahirandi soyira hemba libertera wahirandi soyona vankarchudi wazo kana hata Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambingar Zambao bakarjajo rohima rambeze njema ikazi jasa yotide kiatu ikazi njema zija si uzaba bahii imba hawa ya unafasia yokanaba hanga bwanwa shindonde wauno Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hata wakanti mbabi wa hadisi mbabi wana yeye randiso rengamba furaha mbabi ukana banukweli ya adui mubini ya kadena Usmani Azali shetani mjumema zetwani ye hambwa kiki inde mana boko heni babani adwe nangari mfulia obwe bonusuma badule shambwani wakabanuku jakazambaba hanu sheya kabanuga mazetwani wahuimilia wabirliao badi ya kikiesa ya roha waya kabanu bonusumani wala fakri mrada bihacho kauriba hamba mafura shaban kweli ngetwari woro hitoa zijanziro bonusumani zijanziro wa Komor kabati mria churambu wakane Komor iwa hiya disora mafiamba malgreze tabu nezenzaya wanwa kaurolo hitwa wanwa kaurengo waji wana moyo rangu kiki ya rohabala karjaka wishia maasi na madhambi na majuruha madayala tayanu zisazi junduha ewa indobe mrulo dingo ni mwazenu gozinu ewa idaubo msedi barisha intervention wefanya juzi ewa tindili wao hawa imumraji deulo dingo ni mwazenu gozinu Iyo suala wako haini mjimu harumasi ngewa ujuzisa esati mwambiani nrokana ye Komor riwahi randisho rambafia randisho ramba Ibanu Usmani Azali ngodono rejeye roho sha zinu rajana onosu kwa leo unubo Usmani Azali zirejeza dingoni randisho zidu shangaya kinyume ya juzi warahunda harumaze jurno za tambalia hukaya Komor ijuru mengoni mwaza dawla ntanu wa subuti wenda hinye wenda hoson mwe cour international ya cour penal international inuambo CPI wenda we hanti mjarada wa hao wa hu shtaki ye mromadovi wa Israel hojumaze bibo kondo ya zifanyao haruma wananyasi wa Palestine radiso furahi rambo kanashola mwanadamu ngondo norundu muhano njambankili radiso furahi rambo kanasha wankwale shetani kadaila yemdo hangamia wakabala kweli ila de shetani albambi akambaba hanubala shazinza jiribu Usmani Azali ratuona hata mbakarari mbasatua mbadesizo choka uyonsi ala wana husiana ne mwanadamu wokondo yafanyaza ngozila hawu wanadamu wokondo wafanyaza ngozila shaya kabalaba izibiribala zirudaya wabobahi Usmani Azali ngasi harumatanga wakabanu kujabona shaurdi wende hula dingoni ngo ujordi wandise balaboko urenge balabokondo wakazi wanama watukufu badia nesanabaye maudhui hiyo gamrengo dakika bana uliho do wakati bokonga mjokana wananyasi Yusuf Muhammad bana ni mwananyasi Maître Ahmad Mahmoud wa jundu harmanti ya Faransa wajabanu mwono namna bokondo rawarenga nemana rawarenga zilazika huja haila namna bokondo wajibalia nomjitolo hao harumai titre
vokodo netia botone sokana ngaromba o Mungu rikombowe ntia hatu na kartuomba Mungu reje dingoni haizo wanama watukufu ngama system ro ni washele marhaba wanabanga mba umjara daula ni washele marhaba halisi wananyasi ikao do wahima hauvirlia na ufanya haini nizofanya wanafasishe wamjo wa ho wananyasi harumenti ya Faransa rishukurie nonono namna bokondo wanshiwo na sivan hatar jeri we milier diri wati harmaza viwar je masiwani rishukurie nonono wananyasi bokondo walo masiwani emarejen yahawo namna bokondo wa warenga nizo bokondo wafani shayabo wananyasi watukufu nabo mtudi wazawa jau umrejei juzi wamjaza hatu Madame la Présidente ikao sonti piasi humjua Mwenyezi Mungu humtukuza esa malgré wade bokondo ya lonuo malgré fukara bokondo ya lonuo malgré ndudu hazi bokondo ya lonuo malgré haini tabu bokondo ya nshio shasu kasina ye haini wakati yonde mana bokomono juzi si humpara Madame la Présidente harumaye region ya Paris shabo ya kahenda haunruzo honor za hahe esa haunru wanawahe Komor watazewahe Komor imashababi wahe Komor wanti pia watengelo aeroport waja wakaumrenga ngarizidio bosha marhaba ndondondro izobokondo mwafanya hojuma mzaza hatu mtukufu ikao yemengo ni mwaze mbinga za hembana inu yabo ekati vumbuwe suala Yesu Muhammad bwana na Maître Ahmad Mahmoud dokaya kama njoni profite ndengeda kikabanu ndejea mwesu alahe waushi leboti la voti la hudumlanu Usmani Anzali ya litanziani ya donilo ikawa haini mzimo harumanyi bandu harumanyi mkini wajao ngujuziso eba mkwaliza voti zinga tukofanyishia au kanazakina kufanyishia mimi yotile suala nloniyo esa mime suala nloniyo namna jenjo ka ukombowe ntinu namna jenjo ka uhima damine wanzo kombwe ntinu haizo wanama watukufu zevoti bokondo za tulonziani ngio wajibu wananyasi watukufu baishe renge fuvu la ukanana karuchenda rumavoti shangio wajibu wakati rijerudo rundu mwababiza akiliza nyure mwabianize kweli ngamjo ukananga bujanibu mbali na mbali wesa wajibu riza wajile heza haruma isuala heza votizi yonferi hao shezo ranzori mwambia ni wa Komor dokaya mimi Muhammad Baruf mtu aminukana owanru bokondo wa jundao harumaze biyo za wenda wende harumaze nyichaguzi za votizilo Komor mtu amini gamambo wanuambo wa opposition mtu aminukana wawanru wa kombo Komor mtu aminukana wawanru mashujaa wa uhima wa wanebana mtu wa amini hujuma suala hiyo tidawo tidowa watendea na banu zimengoni mwaza ngokukozanga mize Komor esa banu Faransa kale orishia bamula Jean-Luc Mélenchon la mrulo une histoire dans les années 68 et karishia Cohn-Bendit wamrulo une histoire harma Faransa et karishia Mnamadovi Jacques Chirac wala wangu walone histoire sha ekale wardo reja ivala babo hamado wakati rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambianda ya renge ya ikililu ya mtowa huzimu ya jaya jabo kanena mvoti woi wanruwe mawavoti raono babandu bukondo ra waswili hawakati kawanti wangu walona tarehi si tarehi ke tarehi ba isha tarehi ya siasa ya mbana haruma daula ya wania daula wangu wa ukwatinizo uwenjo harumao wangu wendweze biyo zenyi chaguzi zinu kwati na hata tarehi hujuma ya suala la daula la wania daula hata heza ngozonti pia yode mana bokomi himi nga msubutini mwabianukana miti mengoni mo wangu wa ya hautama usansio kana wamba ngondo haruma voti
eka wende wabohwa eka wende wado dhulumra angwa jofanya angwa johima wawane akwana uhima wawane minga muaminukana kwa uhima wawane eso wandu wa watenda ontipia ngamwarambu wao ukawao ti wandu bokwe kazi jazo kanano wasema bare ni ngwa josiha ti wandu waka ngwa josubuti weme wambe kanano ndoko kadha ti haki yoti swala ya hao ti wandu bokao ngwa josubuti watende wandu enda mabahanu shado chokaya na rimeri votewa mwishia bandu ya hao wemi hata wambokanende ni sisi karna ufanya nongoza tuladhimu ngarjorenge hunrenzi shangaranjori vire harumanjeza haki enga monzo hunrenzi harumanjeza haki hanzi haruma daula ikao keti haruma mishinzi ya uhaki na nyinga mzijo undororo eizozo humkini hadahu bimana wanga nyima complice wahezi jirio harumanti yabo mimi inde mana bokoti jihundu tijaranje ekote ya Ahmad Mahamudu na Baruani na mzee wangu Muhammad Ali Salihi na Yusuf Muhammad bana ukaya ngarjowana heki ya Mwenyezi Mungu ajurumbia shabakomor wanetabwilio hena mro harumasi hato kanti ngutolindia Bwetsebale da iko winguni lisihali jeri komwe komor nezo tinogo jojo humkini hatinogo jokiri sisi wasidera ladhi muri kombo we komor geza barindi ni marua zabarindi ni mtu urongowa zabarindi ni mtu toze malizahani mwasaidia mwawania babi watani mwaonesa babi watani wahanywe daula ihani shamwarua hena mri avurie babahamu bavoni ya kansi mbulindwe komori kombolwa eujo kwe kombondo ekazjazo kanando wa kombowe hamali kamtu zitowa ekazjazo kanando soma bareni kamtu twaro soma bareni walon mali kamona utawala wa johande armo election patu sisi ngasibanu garchingomba hewa Allah ngeba no dawla ngejo kombolo ajo bwa komor ekaka hena mrukatu jitolea na banu ladhimu heni mwanadamu ya jutse sualo kane banu harumwe suala ya hembana bokondo ruloni yoyi ikao nyonti pia msamrambushi wa hata leo mwono mwananya siwashi tujin ya roha yamba noze nongozi lo harumweda untitujini mituje ya roha yamba zenongozi lo harumweda ulainu zisazishi ya mpaka wauda wala wa mituje wao nuhima banu tiwaboso nabonga mjokanaga wa mituje watabi haonezi jiri yo sha haila hawa na ulawami vubokondo ulo harumo mjo mtuje urisababisha son tipasito watakangani leo rijibi warifurahi bora wane mwana nyasola ya roha yesu mitamazili sha yebanu haini mjimo harumasi lebwela hengilonda harume bwana yinu nanga mjoka ni ntimbana yokana mriala lerdia juhe ya mrokana msumana zali hechilia shange mruoi hanjia banu hakanti banu hegozi shamvu ya monge bido ya tola banu hegozi shamvu ya bwana nyeswa kumor ngastajabio halisi nena mna rimonaoni heli marua mtore ya jise watu hata mjitole wa hizo nungo zenu ya kakweli ngabo wangu harumaza ankili zao ni daula bukondo rulani yo wajihanti zokana na kweli hari ngwajoka uhunra voti douna Usmani Azali hamabu Usmani Azali ngujoka uresa voti ngamjoka ntiyo mfanye mitwala hata Usmani Azali ngelo janshi gene mahakama ngufanyizwa nzao na kabati mrujoshina mziye mbavyo ngari mwambia oni na vochuka ngari mdekuraja oni shangari mwambia oni ze kweli ne daula inu hatu sonti pia ekari himi yewofahafu ujokokana moya kenamo daula ijokumbura haizo kwezi wananyasi watukufu na mkaradhiri na le shetwani rijuhe rele ukale daula inu hatu ngamone zirundao zinu hena usiku maiti Usmani Azali sasungu hokanange malakul maut na mweshele banga wadingomba khalakal maut mruka ba khalakal maut mroba malakul maut hamaliki yahufa
sheka wamba khalaka al-maut yabo haumbu ani khalaka wa Mwenyezi Mungu de kuumba huwa Allahu alladhi khalaqa al-maut yede aumbe yehufa wanakuambia heli wanaomba malakul maut bahi Usman Azali daino waha wasungu hango malakul mauti ngorohi cho heni wakati wanzao ngabo de heli nu hata ntudai wa Komor karkara rikwez rajuhara na la shetani bay esport ya utoe daula yinu umbabahanu bokondo ilio de karifungo tsana haukwali no wambangwa ndo harumaze votri wakati rono unu wesangwa rambwa ukana Allah alwa zeno wokasinyangu bal hata ngabo wahi wahenda wesa wadiso reje dingoni nezo zontipia rika ukati wanrezaba mnangeze maliza hanyu mwangamiza haruma mitingi na kadha na uhano siha na zemalizo zijori saidia enge hena mrunyi mali der mambonga modo harumaze votinga nyima onet mlanti ustarabu wanyo kana banunga manzo muhurenzi hanzaza haki na yoda ulecho haruma uhaqi enge mkubali mwelewe mbabiyo hena mruha toro wanru atanu haukume ijokaru hunu we mwenza hakamu wayabo arimvuriza monti yedaula ya Komor irejei haruma uhuri wahayo wanama watukufu ntutani kemle hamadeli na mwambiani objective ya hangu ikada yinu dojani mwambienu kana ewe ya Komori ombabanda wa Sulivanu na banu risari wa Sulibala bahe mkomori ya kwa mbukana inde virajia ya domba henu na mbahi rukarumono ya safanya sakrifisi banga mwanauze mashuhuli za hena samdi dimashi batoshi kwa nravu mwao wanabahale bayati yo desambri ijanro andi shoparo narde Komori yo de ritmu ilo na mkomor ya tushindwe ne okanaban kartina daula ya daula boko hato wale hongo mkananyi mjaunu na mtambenu mremje nambale sukari nambale maji nambale hate madaba ngata ogebido ya rolo faransa huenda ya bakartina daula wa Komor ya ladhimura ile wasuala jailo rikanti rjifikir liyomu soatu shara wasili haruma babanu wokaya rifunye macho jama gonzi ngarchingo heda Mwenyezi Mungu kutonka mvua na nyasi ikao gamu aminu kanango utwari na wajisakrifie hojuma suala yinu naongwa jurengwa wafungwa naongwa jurengwa wa Ulaya naongwa jo hata heni nogozonti pia za utimba na yonsu manazala kozifanya ngujozifanya hojumo wanadamu wanu na yabo gani rudini mpareni hanyonti pia ni wanrubo konga so harumwe bwana yinu bo mkazi bo mbeni bo shomoni hasatan emijiyoyo miraru haona bebwa bambao bo mahame bo ashili na dimani hasatan ni mwambia nukana ekajuzi Mahamudu Nesu Muhammad bwana kwa jarengwa valatu kana kwa jajo anzeke kwa warenge shala mahadisi ya huzimu wakanti wafikiri hata wajokaneka wadofanya zila ngabo zijojiri na gajoka ndio haizo ngarimwambia mkana na mjitwari shenro baze tartibu za uhudumu na uvira ili warengwa wandu wao wardiwa watabishi jeheli warenganusuwa warenga wawayeha wanadamu wao wakanti jumozibirlia na mfikiri amba ena mnadaivi dorjoka ugamata Yusuf Muhammad bwana ana mnadaivi dorjoka ukamata Mahamudu Metr Amada Mahamudu hata hanyo ntipia ngwa hudumu zeno hizo ngwa hudumuo yenzi ya Usman Azali ngwa hudumuo zeno hizo na yode la dalilu yokana kweli Usman Azali kajabona rangu umrohito wa hemne mwana woi hatarje ezijoka huja emana izoka zinaka ukanyangu emana mbwe dalilu ya mvua de mayingu ngamonawe heli nyao zinurika umwambiani nionge jo hunya nziro rahane heli ya hanya na mketwari bwa Komor ba Usman Azali juhudumu ya jete damu nezora biwazo ne mwana nyasi zuki watu Yusuf Muhammad bwana ambaye tarehe ya Komori ngejo hanziwa ho wino no wino wa haude sedamu za hatu
nesitilo bukodo jonzi hestere hizo deze bunduki deze risasi za hoenza shonga wao haizo zode zoka urihunda haizo wananyasi watukufu ntutani kemle haku doreje ni mwambia nukana tijabanu simone sanukana na mtawe baye bwana yahima yamba ulade mbaba wa Fahadi wa imnejana ya rolo hichwa yambokana na zenongo zila zajiri na rolo hichwa hemwana wola vala ula tuwenza wahe serikali ni mwambia nukana ulatide mbaba hahe ulatide mbaba hahe mbaba wa Fahadi ye hamba manze Hasani woho mjini hao irohe ya shili mbaba yaza mbaba hahe uo wohapuha harumo mji wa Salimani etanraya wala ya jayajiba jini vale ambaye de mbaba wala mri ya hudumulwani Usmani Azali mwesheleye ekamru guba hizo ya behe mtijo ele wana Yesu ala hiyo wale hamba sujai wala ho mjini hao tujini ngome do mji mtukufu watu wa tujini shawala mengoni mweme ya zetwani bokondo wa virili yao Usmani Azali yoila washaka na ngarizi jwao shembaba wa Fahadi ye hamba mwanze Hasani womu mjini irohe ya shili izo lizora kautari mwambieni radiribe homu watanga wa hatu rambiwa komorukana hewe mlibuli angali jenda o arangu hentuila hata hele o na banursa rasule viraji ya mwiso na de viraji ya domba hewa komore kamkaradheni mriaru mhono poshoni radiwa zeze mashuhuli radiwa zeze kadha na kadha rafanya ba sakrifisi babanu yeria lujo hito wa yongo to hango ngo hoso ye omuyo wa hongo hoso yezungo za hongo jihudu mlomba bahadu bemba bahaida davan sonti pia ngarjo ufanga mzijwa nonti pia ngamzijwa kana ngarjo ufa iyo de risala muhimu na kaniyo harumo mkonti hangu banu wana tunda bahati emakati ya bira na jabanna zamba nrudia memtani weshine marhaba wananyasi waloma siwani heli bokondo warengo wananyasi ne heli bokondo warenga mzaza hatu mzaza sharifa mzaza mtukufu ikao malgre ye uwade nulemevu shangede nasi ngujo jelieza unda mzaza sharifa zuundoa mzaza hatu wasaya ikawa jitolea harumemba na inu rangu mzaza hangu mamakele nano wazaza hangu ikao gamojo honti pia walo harumo mji wa Marseille hunu Pari wanasho hatu wajitolea harumemba na inu ze manafuati ze majaklini hata hanyonti pia ikao kamtulala kamtusiuha hoto sikinia ye Komori ne mwana mkomor Mwenyezi Mungu muhafadhini watazahatu mlo Marseille zema sitina masiti hata hanyonti pia watazahatu hanyonti pia nano mjoma wanisi haini baba hanu bokono mlio dadangu mdade Hadija harumu mjoma Marseille nano wasaya hata hanyonti pia mdade Zetuni Mwenyezi Mungu muhafadhini ya jailie rihunde marunda mema shangarambia wa Komorukaya uwa jokombo Komori tidene lela leila ya juha na rede haruma voti bakar titwari wa wana bakar no shindo wana donc wesawa wa declare de fête raha wanroja tradisoro mpira wala tido wajuri komboa na rime hanamna nyiraji garjo kombo ntia hatu insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.